Kini kilong ki khubor ki bamantaksi. Unong ya lambai lasyak suspend ka Seng Bharat Janata Party BJP. Batu MLA Uti Raja Singh ulong bayaka India ansapen benano kumkari Hindu hapo usnam arjar arponriu. Haba ai jingkren ha kay program balap penlong daka kenhun Hindu ha rahata ha Ahmed Dakar district jongka Maharashtra Dangshan. Using ulong baka kerteng jongka Ahmed Nagar bat Hyderabad kanong ba jongka Telangana an penkelano syaka ahi Yabai Nagar bat Kabayan Nagar ki Hindu kilat dawa bakari kan salong kari Hindu ladala ban penun kam yaki san pauteli kiri Muslim bat shispa san pauteli kiri Kristen balaya ka India umsya kum kari Hindu hakbaki Hindu ki bundu naki shispa milian ngut ki breu wan sa ke eiru ha usnam arhajar arpsan arhajar arpunriu ka India ansap penbenana kum kari Hindu ngaklem ong ya kene kalong ka jingkerhu jong barok ki sadhu bat ki nong yalam niam bat ka dei ka jing ya thu lupa jong ki laong using piniap hakani kari Hindu wan sa ke eiru ka kerteng bat thamai kanomla ban penkela hakbaki Hindu kilaki ula benrap.